Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay, anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa manan. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak Sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Ay na, unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagi ti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiagda lata. Ang no da tayo a pobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga'y kat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. Iso ajak mangas asawa, ta kastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawa. Kat mga asawa kalat ta, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga kiti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmat. Ay, sana nanang. Ay, nagpunod. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo, tangdanan dak atag kantaak manan. Un, ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na nga raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabait lang mo. Pimanawan ni boss. Ala nga raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen, ti inak isisina panawan kan. Dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo yung upload ko. Ha? Apay, inyapload mo aya? Un pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, unyag peso. Talaga nga viral day ta. Ta napintas nga min ti boses ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkantakan to pa'y pare. Tay-upload ko man. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Ang dahil dito kusina na nang. Agkap-kape Ay nanak ko, aya. Sikat ka magkaya mong. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wala time pusmot ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amte ka malina. Imbaga na pala construction worker akmat. Basta mo tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib dakan ka. Wanmat ka di ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asaklangan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti ag-request pare. Saanan pare? Nagkanta akman. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkantakan to.
Tado ti mangururay iti sumaruno akantam. Ado ti fans mo, pare. Wain, amok na ita, pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos, agsasaro nun nagitagchat-chat kanak. Ay, pilyak tayong napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo nang ita babakit ka nalalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Ravid, apay, di ka pala maturaw. Makarungrun ta cellphone mo. Diyak makaturo anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran! Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapa-in-love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy ah. Nasayaat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamot trabaho k noy sayang mat kami ti maswildok no aglanganak. Mano aya ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika ah, makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka kami na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan dayta. Ha? Ay, ala ah. Makaamu ka nga rod noy Pasensya noy medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove akon. Ha? Ay, awan rakas na, ta awan mo't nobiak. Sika kadi ah. Amangan mo at ang nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. At ay di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayan. Apaman ang malpasta mangan di ti restaurant. Agawit ti balay mi. Yam amu ka kanagiti tadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay nga minamang yam amu kan kakadagiti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga Diyak amo ah. Adumot dagiti fans na ang mga wawis kankwana. Iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media ah. Adu ti maayatan iti boses jay kaanakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta jay kaanakak. Italang met manad nga irwarna na jay talentuna. Wan nga rod ah. Inlumlumeng na day jay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi jay pagkonkonstruksyonan na. Impus da iso ang nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din samat mapan makikonstruksyon ay. Diyak mo ah. Ununaan na mo ti mapan makisinsinlarak ngam ti mapan nagtrabaho. Aya, ay kat bagbagam to ah. Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol iti balay. Umanay mo't siguro daytan. sobra pa ikit di daytoy ah. Ngam,
Apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan na nang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtod iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadaken ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat metlaeng ano ag trabaho kalatta, anak ko. Saan na nang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di nga kanta, tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtod iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan to yung may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, katwa na. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain day ta. Tasyak ti makamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglakaak amain in love iti singer. Ha? Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Ha? Well, awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaong daytoy. Naimbagla pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Well nga ron. Diya akong simra ka di construction. Ta busy akbot nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa paya nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa? Pampanunutot nga minti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybay anti ina mga uri agasawa tanton? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta kumagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna na mo't afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kuna na mo't akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngam kuna na mo't nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat naktaw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta irukma ti bagikan ka, nukas ta ti aramidak. May mayat ko mga no nagkasaratan. Agurnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pa'y sukanyak Beltran. Fans mo laang dagi jay wano nubyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sa bali tay agnagan iti noyme. Sa bali pa'y tay Joyce. Dakkel ti panagkurso na da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwada. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon dak nga itkan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagpain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod at damang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno at damot kwartam.
Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirthday. Iti may sa kano a restaurant. Anya, Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadagiti kagayam mo Iba nga masyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, iba inaksamat. Ako ha. Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga inagkam tinobyok. Anya nobyo nga ibagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ka man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka diti bagbaga da ita babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Naamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamot, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanaw ako. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ti program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapon iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay nga'y akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat nariribo ka biyag nanan. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mau ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Agyaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay, adang, tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, agyaman ak madam. Anya trabaho mitayan? Awan ma'am. Agbiro kak pa lang. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidain. Hello! Umay kapadigwan iti sinam, Beltran. Ha? Ay, agyaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agberbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ay, Di mat ko na maabaro ka. well, madam. Apay, di mo kayat tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko laang ka no. Nga oray sinyo akon. Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang dito'y. Adapay sa bala papaabangak no kayat mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mo't ngagpaiso to'y may sapay abalay apapa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment tagitoy. Kan adapay transient ko iti bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problemak nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mang tawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsen asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasubli da dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanang. Anya, Adda bakit anubyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo anabak, baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana pala ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung tanin tibiyag na. Iso ano mabalo ak?
Sakto ti mang tawid iti kinabaknang na. Anya? Ay sus, di ka agdardara sudos nga agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no saan da matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglambang ka pailaang wine! Ha? Isilid ko ti paglambang. Ni, apay apaglamang anak. Belinda! Anda kami! Ay, Belinda! yes sir! Wine! Umayan sir! Mapit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni ti silid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid kalat tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry. Sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya ta sa unday to? Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikat ti landlady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid na ijay probinsya mi ta datalon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Ag binulan pa'y ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Pare, naimbag ta nagawid ka. Mas na kan. Apay di ka pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Apay, Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Anya ngay, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan ang problema dayta? Papay, dagita laubing ayat ti adda karbangan na nga agayat. Adda karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunin na kun Reming. Di na kumamag parigatanin Tani, marigatanak mo't nga karasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't siga, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiig. Sang butong tati agin na yan, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wen manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsum day jay apate. Kaano bulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah,
Kasta aya. Kuwan. Apay, di mo amaw. Ada-ar mo na ijay daya. Balo ti ar mo na ijay. Kat ijay mo abagatan, ada-ar mo na single mom. Kat ijay mo amyanan, ada-ar mo na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti ar mo na. Ay, agkakanat ti ar mo na jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ngar armay. Kasano day tangay? Di no aklonen jay talaw. Sa aklonen mat. O di upat kayo anubya na. Jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang tararman na. Ay ka siyempre ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga agayat kan kadayjay ka bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado dayjay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin dayjay. Ading ko. Bolile kong dayjay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wen manang. Nukas tanga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Nanang, adda kwartayo. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. May busman nga rodan ti gatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Mao din day dyan anak mikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray lima kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga men. Di ka birok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayong sumanauna na. Mangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyaw. Ay, ngalalala. Mabit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, kanayon nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y naang. Jak magpaparam kang kuana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Na kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngag na antim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, duti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh, Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna, patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam.
Kay kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga eh. Ay, inak man ag merienda di tatali pa pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanamo ngay. Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatali pa. Tagumata nga kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mabad ka man ang agarab. Wana. Ano sa kon, tabarang aklunan nakita nga aldaway. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na maumuma ka nun iti pa nagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka man di nakanto kano aklunay. Kuna naman di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat masayang ti aldaw mo iti kapsat ko isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maaramid gayam ni Riming tikasta. Tiyamok ka na singpot ti kamsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kabsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Malak, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklay pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traitor magayam. Nintalaga nagmerienda di tatalipa pa patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay wow! Thank you, Angarod. Ito'y titisyo patay. Ay, agyaman ak, Lusing. Ne, dapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan Ay na. Nag-sweet ka gayam, Lusing. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka di, Lusing. Ay, si Kamo, tila damdamagan. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Lusing. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa tas anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak kadimay. No krasnak? Kras kamutan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing tapay laeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, kasuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Gamin jak impagarup kras na gayam. Wan
Takras nakmat ngamen. Iswa, kras kamatan Ay, Oh, adto iti kwarta, loseng. Ka, bumatang kay tinabanglo asambo. Ta siyampo am tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas kita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, Patay. Suruam ti agpapintas, luseng. Tapno mas maatrakak pa ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, Patay. Agpaili intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatang iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, Patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Ha? Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Apay akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, isupay atin ang tiniti kwartak a pagpapintas kaw. Ha? Asino? Ni Patay, a pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami, nagginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay, Gino. Gawan, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, oras aray. Kahit, kano ay nga kasar kayo kini tatapat, tenga lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo, nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot, Gino. Ha, siyak, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan ka da antiluseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antem iti day japat day. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Ken inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan ken ni tatapat ti. Anya, lanana, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglokon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnama at amatinag tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan me. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading kaw. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la ka gurguram mo ngamin idi ni patay. Muwang nga rod ading ko.
ang punon sa jay pagsasaaw, the more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day takot senior citizen nga agkas-kasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkas-kasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Ala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tata Patay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malala tulungan nak ngarud nga agim pake, tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wun ha. Mapadas ko mula nga, hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ko ni Pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dudwa talang dito balay. Tawarin katulong ko dito balay. Di mo adda tay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akaduwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod nga aramidan ti babaw nun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo tatrabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga kasta, tagasawa ta ka nga rudain. Wana, aganos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adda pa'y laeng tay katulong na. Agam, pinagawid na mo gaya may. Agam, sana balay. Manusa kong. Alright, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaap dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko, Patay. Apay aya. Umay ka ngamin, Apay aya. Ayan tayo charger ko. Wala man tag-charsak. Ay nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kitain. Tanay, 5% lang ang to'y cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo lang magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Gantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo igaawan kan. Patay lakay. Nalakon ti pinsyon ko.
Hingga makitsindan, Lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uon lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na Lusing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan. Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Da ipakumboy ko laengay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laeng ang makaawid. Ne, agan anos ka Lusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manulatay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpinpensyon. Naimbagin ka, tagdakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bentar aramidam. Abay, rigatam dayta. Ay, Agreklamo ka, Lusing. ay, saan mo patay? Ang may bagbagak laang. Ang, ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makatsinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Anusam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti kadam diti balay. Lusing, ada bisitak nubiga. Atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Nga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada Lusing. Basta sa nga pula putahi ti lutuam ha. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan Lusing. Mga yabak nga raw iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, nanya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumangkot ang bisitak no madandama. Nagluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitentoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay Manang. Ha?
Makapasuron, kunak no asawa ti akam ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha, pag mamadyungan mo gayam jay balay na, iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaw, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak, taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidunakan kwa namanang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Nay, mayat mati kakatawam dita cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron kag ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Hanggang di nakmat mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita ng timulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw, dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amangon na awan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijajura bakskaw. Jakman kabisado ti kun kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mo't insuro kayo no kasano yung ausarin. Wen yung pasigmut ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Intun kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-pori na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amo ti isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kada kwada. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan, adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya ngay taramida kijay. Kasto na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya, ay tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni talakayak mutan. Ikidumakon. Si ka Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng. Takayat na kanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpayso no aglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang arag itinalawa abangkag na no awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an, Uncle. Martin ka anakan. Anda akaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwak sa imot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na.
pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Ano nakapulis kan Martin? Apay mo takasta tilang, Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatak drabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisayang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patak derday tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada ngamin saraken may ijay sintro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti porma ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakanulin. Ita, mausal ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo't iti profile picture na. Nan, Kitak man taladawan na di ta cellphone mo. At di man oh. nay, Uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. nanay, Kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. ay, manjak, saan Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay, Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawin. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam giladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagtayag kan nagbakad. Ang mga no ibaltog nakto da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armom kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggani. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaw. Manyaman din ang agkaon. Apay, di ka pala nadidigra iti damo apan nakisinarakyaw. Sa baliitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nakmanan. Salahuanan. Nga mauli na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumag tinakapuraw.
Dajay samot angkal. Makita yu kadi tay babae anak katakder ija banda. Ang di namat kaingingas tay aday ti profile na. Naiskam tan samot mananangkal. Wen ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita silpon mo. Iso nga tada dya, angkal. Wen samad. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, angkal. Sumaruno kayong taon. Ay, Martin, uray na ka! Martin! Nay. Adamot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak paiso Wan, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagak paiso ngam sapay kumata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adagos iti kasya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbain, tata. Dayja ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y Nung okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo angkal. Kwa. Ayos lang, mate. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo da dya klase ti babae. Ay, kitun latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya angkal. Wen ano adda pan nakaikarikan kwa na. No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos angkal. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursunada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan angkal. Ipabusoy kon kada kayo. Marang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay, itugtugot mo samat akanayo na ni di bangkag na ita cellphone nyo, angkal. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, Ay, wain kaanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanay. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kaanakan? Jak kasapulan ti kadwa. Nay, timurad kayon sana, no may papan iti babae. Wain,
Tajakon paluspusan na jay kaanakan. Nuaklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak Melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto, Uy, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao, ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan uray may saan ng seryoso kanya. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingpet ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding tarupam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni ti mabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo na ako sa'in. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Win Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugandak daw, ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyam. Di mat iso day jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Asino nga road? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, iso day jay tinobya yaw? Wen, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti manging kasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak tirason no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na di Melody na nang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok agad jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na mo't gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda.
Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, ko kastamot balasang ko. Ay, nadamot gaya mo nobya man ako. Una lang. ganuman, Martin, makain-inumak. Nananani, yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa. Inarem ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kidi ta sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag inanatapay, Martin. Nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak adayo? Nabanog ka adagusan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga gawid niya. Anya? Anggal. Dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, wala. Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lain no kabalakpay ti pumutot iti 5. Akait si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, inot na nay boss. ha? Apay ngay, Nakadumat sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumutlaan ako tong Uncle, ala gasto sa pag-asa. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak ammo ti sawag, Uncle. Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na lang. Katayan na ngay nga road. Intulod ko idan di balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadakkel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ka. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanak. Ha, Agasam mo dahi ta. Tunggalag pasyar kami. Dahi ta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat aginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan langan nga akin ruar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiagdarasudos nanang.